ntabwo bazaga bavuga ngo n'abatutsi ngo n'iki 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 wenda nibyo bari gukora. Museveni afata Uganda ntiyagendaga avuga ngo ndi umututsi ndiki n'iki, byatumaga bimuha ramforo y'abamajyaruguru kwibona muri icyo gisirikare, abamajyepfo bakibona muri icyo gisirikare, iburasirazuba bakakibona, iburengerazuba bakakibona, no mu murwa n'abari mu mahanga batatanye bose bakaza cyangwa bataje kuri tele bakabasapotinga mu nkunga zitandukanye, bakagura ibikoresho bigezweho, urugamba rugatsindwa. Ariko yo watangiye gukora iki bita ame segregationing tayari aho biba byapfuye. None urimo urareba koja nishiki na akora nchi ndakimbilia ndani, mimi ni Mkongomani tabai kwa Kongo. Yana igisirikare cy'abanyamerika, cy'abarusiya, cy'abashinwa, cy'abakoreya, ukajyana cy'abarabu, mukafata n'intizanyo nibyigihe runaka. Nibyo koko ibyo uvuga uruhande rumwe nibyo, ariko urundi sibyo, koko amateka yisubiramo. None se kuki nyine hari intambara? Kuki hari intambara? Uri kuvuga uti Museveni yinjiye atavuga iby'abatutsi, inkotanyi zinjira zitavuga iby'abatutsi, M23 turi kurwana ivuga iby'abatutsi. Ngira ngo rero nk'umusesenguzi cyangwa nk'umuntu uvugira inkuru tubifata uko ntuza Sudani yacitsemo, Ubushinwa bucikamo, Ubuhinde bucikamo, Ukraine icikamo, ndetse hari ibihugu bitaracikamo nka Algeria, Uburusiya. Ariko nabyo amateka uko abantu biyongera, ubwishi bw'abantu buzagenda bucamo ibihugu, ndetse nimunatangara igihe kizagera n'u Rwanda rungana n'ikirwa kimwe mu bihugu bifite ibirwa, narwo wumvishije uti nk'amajyepfo n'amajyaruguru cyangwa uburasirazuba ni igihugu, kuko n'ubundi byahoze rega ari ibihugu. Habaho Induga, mu Bugamba, mu Buganza, ibintu nk'ibyo. Kera hahoze ibihugu byinshi, ariko biza kugenda bigira Leta Zunze Ubumwe z'u Rwanda. N'u Rwanda ni Leta Zunze Ubumwe z'ubwami bwo kwa Rukaru, ubwami bwo kwa Ntuzu, ubwami bwa Hehe, byose bigenda byihuza mu mateka. Ngira ngo mwese murabyumva. Byo kuvuga rero ngo Kongo yenda se M23 iyo ifite intambara iri ku Rwanda, ariko iri guca akarengane, ariko ntabwo objectif igamije kuvuga ngo ifite ubwoko bumwe iri gutabara ubundi bureke bugwe mu kaga, kuko ibyo ntibyanashoboka. Ngo ifite abantu bamwe iri kuvuganira ngo abandi birabareba, ibyo nabyo ntabwo byashoboka. Ahubwo intambara irimo iyo ni intambara y'abaturage, ntabwo iri yari intambara wavuga ngo ni intambara ya Staline na Hitler. Ni intambara y'abaturage bo barwanirira igihugu cyabo personnel. Ubwo ni nko kurwanirira ibintu byabo, ariko nuko ahubwo hagiyemo abanyamahanga bikitwa intambara. Buri yo hatajyamo iriya mitwe Gisekedi yagiyeho amafaranga, iyo hatajyamo abo banyamahanga bose babacashuro, na nubwo byari kwitwa intambara, byiswe intambara kuko harimo abanyamahanga. Iyaba rero atari abanyamahanga, nta kibazo na kimwe cyari kuba gihari. Ngira ngo rero rwose Segikuba Barafinda Fred nta hantu na hamwe nge nabona Sultani Makenga ndetse n'abandi bari kumwe M23 yose n'ubuyobozi bwabo, nta hantu na hamwe turabona bari kuvuga ngo Uhutu uri muri iyi Kongo ya Nord Kivu na Sud Kivu ngo nta mahoro azabona cyangwa se tuzamwirukana. Oya, nta hantu na hamwe biri. Yaba ari abagome n'iki gisirikare cy'abarundi bafata baba babica, FARDC bafata baba babica, ahubwo barabagemurira kwa muganga mu bitaro. Yaba ari abasirikare b'abagome baba bica FDLR bimaze y'igihe ndetse yicirayo n'abantu, ahubwo babashyikiriza u Rwanda mu mahoro. N'ubwo Kongo ihita ivuga ngo ni trike, ngo ni imitwe u Rwanda ruri gukina. Keshi na keshi Kongo ihita ivuga ngo ni ubwami bw'ikinyoma, u Rwanda ngo ni ubwami bw'ikinyoma cyo kubeshya no kubeshya amahanga n'abandi bantu batandukanye. Bityo rero ntabwo M23 mpamya ko
na South Africa yafatiwe hariya n'ubu hari abakiriyo. Zakaba yari inyeshyamba rero zifite umujinya zigambiriye kwica no kwihorera, ntabwo ababo bahapfiriye ari bake, zakabaye zarahereye kuri abo zikarasa. Na UNESCO hariya yarafashwe ONU, n'ubu hari ikigo cyayo cyafashwe, ndetse binavugwa ko kandi kantu nzabagarukiraho nk'abaviri muzi ni muzingo M23 ubwo yajyaga gusaka ikigo kirigoma ONU ikoreramo, hari ibyumba bibiri bifunze kandi birinzwe by'umutamenwa. Ibi byumba bangiye aba M kuhasaka hahishiki hahishiki. Ni bimwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika yagarutse avuga ngo bibaye ari amatora abaye nk'Imana ireba mu mitima, ibihugu bifite akaboko muri Kongo kwiba y'amabuye, u Rwanda ntago rwabona ijwi mu majwi 90 ntirwazamo, mu majwi 90 ntirwazamo. Kandi koko none se u Rwanda nta ruganda rwa telefone tugira ngo tuvuge ngo ayo mabuye tuyakoresha mu amatelefone, nta ruganda rw'indege, nta ruganda rw'imodoka, n'ibyuma bihateranyirizwa, n'ibintu n'ubundi natwe tugura bivuye i Burayi. Rero ibi bihugu bifite izo nganda nibyo bigura ayo mabuye, ni nabyo bikoresha ayo mabuye, ni nabyo biza hava. None bakemera kugura kandi hari ahantu hari ibintu irombe ujyana ingabo 200 ukazereka ahantu zicukura, abantu 100 bagacukura 200 bakabarinda, bagapakira imodoka cyangwa indege bakakuzanira. U Rwanda rwigeze rwubaka ikibuga muri Kongo cyo kunyuzwaho amabuye y'agaciro, si Ububirigi n'Ubudage. U Rwanda rwigeze ruca imihanda ijya gukura amabuye no kuyacukura, si Ubudage n'Ububirigi. Ngira ngo rero nuko nyine yenda abantu bigiza nkana, kandi kiriya iyi ni intambara nakita, uretse na Barafinda yabyirengagije abizi, ni intambara imaze imyaka n'imyaka, ntabwo ari intambara ije uyu munsi. Habyarimana ubwe bigeze babimubwira, baramubwira uti Juvenal Habyarimana mu Mbuto aramubwira ati ngwino utore abaturage bawe. Habyarimana aramubwira ngo bampane n'ubutaka, nibyo mu Mbuto nawe arabireba kubatangana n'ubutaka biramunanira, abaturage arabihorera bagumayo. Ariko noneho bihuhuka aho jenoside ibereye mu Rwanda, abantu bahunze berekeza kiriya gice kubera ko Kongo yari ifite imigenderanire n'imibanire na cyahoze ari Zaire, bahungiyeyo guturana. Rero ko umuntu yahunze akoze ibyaha no guturana n'undi birananirana, haguma haba akajagara, ari nako kahagurukije uyu mutwe wa M23 nakita kuba ari byo uri kurwanira uyu munsi wa none. Rero urabona koko nk'u Burundi se bwabigiyemo, bwari bwa yari yanajya muri Bukavu cyangwa muri Uvira, hoye Burundi bwabigiyemo bakiri Isake, bwabigiyemo bakiri Masisi, kandi aho ntago hegeranye n'u Burundi, ahubwo hegeranye n'u Rwanda, rujya kurwanayo. Ni ukuvuga rero ntabwo avuga ngo n'u Burundi bugiyeyo uyu munsi kubera ko ngo igiye gufata hafite imbibi zifite aho zihuriye n'igihugu cy'u Burundi. Ya Burundi bwagiyeyo kera, barwanye nabo kera, ariko nanone Burundi buri mu kaga, kuko igihe cyose kiriya kibuga cy'indege kiri gukoreshwa cy'Ibujumbura bakagikoresha mu buryo bwo gukubita M23 niramuka itsinze izi ngabo z'Abarundi hazacura iki? Izafunga kiriya kibuga cy'indege cyaho intwaro ziri kuva. Uburundi nabwo ntibuzabyemera ko ikibuga cy'indege gifungwa, ubwo hazameneka amaraso, hazava amaraso y'inzovu zigwane hababara ibyatsi. Kandi n'u Burundi nibutsimbura M23 muri Uvira ntabwo buri buyireke, burayikomezanya muri Bukavu nibuhatsimbura ntabwo iri buhagarare, ni Goma. None se ubwo iyo ntambara urayita kandi urayita intambara yoroshye? Intambara rero yinjiwemo n'abanyamahanga. M23 ntiyakaba ikirwana n'abakongomani ku bakongomani, ahubwo ishiramo imbaraga zo kurwana na ya mahanga. Bityo rero bikaba biteje akaga gatuma hagwa benshi, hahunga benshi, kuko niba M23 turi kurwana na batayo zirenze 10, batayo imwe igira ingabo zigeze muri 600 kugeza muri 700, ufashe batayo 10 rero ukazihuriza ahantu, buri musirikare afite imbunda,
iyo ntabwo ari akana k'intambara, agace iyo ntambara iberamo kaba kangana n'intara. Ubwo intara yose umuntu wese uhaba uhatuye amatwi ye ni bombori bombori bombori, nta kuryama, nta kubyuka, nta shuri, nta soko, nta kubaza, nta gusenga, ibintu bigomba guhagarara. Niyo mpamvu rero iyi ntambara bamwe banavuga ko ishobora kuba iy'akarere, nuko n'ingabo ziri kuyirwana ni iz'akarere. Erega niba Tanzania iri muri iyi ntambara, Burundi bukaba mu ntambara, South Africa iri mu ntambara, Kongo iri mu ntambara, u Rwanda ruri mu bwirinzi, kandi ubwirinzi FDLR ni abanyarwanda. FDLR ntiri kurwana kujya i Burundi, iri kurwana kuza mu Rwanda. M23 ntiri kurwana kujya i Burundi, iri kurwana kujya muri Kongo no kubona ubwigenge bwayo muri Kongo. Ni ukuvuga rero ahantu biza gushya bishyira naho biri kwerekera nuko u Rwanda ruzasunikwa mu ntambara n'umutwe wa FDLR. Noneho rero u Rwanda nirujya kurwana na FDLR, ntabwo ari FDLR ruzarwana nayo gusa, ahubwo iyo FDLR ivanzemo n'abakongomani, irimo abarundi, irimo wazarendo, irimo South Africa. Ntabwo wambwira ngo FDLR bayirobanuye ikaza gutera u Rwanda, nayo ubwayo ntiyaza kuko ntiyanabishobora. Ariko koko ifite amaboko inyuma y'ishyigikiye. U Rwanda narwo mu iperereza sakana, u Rwanda narwo mu makuru ni akaradiyo mpamya ko gahora ku musego. Mu bintu ibyo ari byo byose ruriyaminiye cyane ko rugeze igihe mu ruhando mpuzamahanga ruvugwa ruzwi. Ni nayo mpamvu u Rwanda ubu iradiyo zose ziri kuvuga u Rwanda, ibinyamakuru byose biri kuvuga u Rwanda. None rero uyu munsi wa none u Rwanda ni u Rwanda. Rero hatagize uburyo bumwe n'ubundi Imana itabaramo abantu cyangwa Yesu Kristo, ikiza gukurikira ni intambara. Ariko intambara James Kabare ni wigeze abivugaho, ni intambara yaba irimbura igiti ikarimbura ibuye. Ubu Sadek iri mu nzira ngo igarutse kugaragaza ukuri. Uko kuri ije kugaragaza se Sadek ni yerekwa ahari basenze barahishuriwe. Ukuri kugaruye Sadek mu burasirazuba bwa Kongo ngo ije kugaragaza ukuri. Ubugande buri muri Kongo ngo bugiye kurinda Abahima. Ese abo baturage b'abakongomani badafite ubushobozi bwo kwirinda, ahubwo buri gihugu gituranye na Kongo kikoherezayo ingabo zirinda abaturage bacyo, n'abarundi bazoherezayo ingabo zirinda abarundi. Ni ukuvuga rero Kongo iri mu bibazo, ifite akaga, ariko ishobora gukururira n'ibindi bihugu kaga, umuriro ukaba umuriro wagutse, noneho igisirikare kikivanga, noneho izi ntambara zose zigahita zishyirwa mu murongo umwe, ugasanga twese twisanze ku rugamba. Nyamara twavugaga ko urugamba ari urw'inyeshyamba zitwa M23. Ubwo rero mu cyo nari ngarutseho, Segikuba Fred Barafinda, mpamya ko ibyo uri kugaragaza ntabwo M23 njyewe rwose mu makuru numva nta nubwo M23 nacisha mu kanwa kayo ngo dushaka gucamo Kongo kabiri, dushaka gutabara abatutsi gusa, abandi bose tubihorere. Sinzi aho yaba yabikuye, ariko ahubwo unasaba imbabazi, uzagaruka usaba imbabazi. Iki ni igitutsi ututse, unabashinyagurira, unabababaza kameme. Mungwa gusame rero ntabwo abantu bari gupfa kuri abantu barushye, kuri abantu bari kuri bahora babunga bakata. Ubu noneho Amerika yarafunze nta mpunzi zikijyayo, ariko niba ari ubwoko bwabayeho bwiruka. Kandi ubundi muri iki kinyejana ibihugu rwose byari bigeze igihe umuntu, ikiremwa muntu kitakakwiye kuba kibaho kidafite aho kiba. Ariko abanyamurenge sahizi Gikarongi urebe impunzi zitandukanye z'abanyamurenge zinyanyagiye ahantu hose. Rero siniyumvisha, sinanabona ukuntu ikibazo kiba ikibazo ariko kikaburirwa n'igisubizo.
uyu munsi none rero niba hari abahagurutse gutanga igisubizo ahubwo mwe murabihira indi zina mu bihe n'iyindi sura noneho icyo abantu bari bari kurwanira si cyo muvuga si nacyo mubona si nacyo mugaragaza noneho mwebwe mu byita intambara ngo yo gucamo Kongo kabiri no kubohoza Kongo ariko sibyo ntabwo ari byo mu mishyikirano mu biganiro muri SADC ndetse na EAC ntabwo twigeze twumvamo bavuga ngo Kongo nicikemo kabiri cyangwa dushyigikiye abayicamo kabiri kandi mu binyamakuru byose nta kinyamakuru ndumva Sultan Makenga avuga ngo Kongo tuzayicamo kabiri. Iyo aba ari ibyo bacamo kabiri rero baraba baramaze gushyiraho imbibi n'imihate bagahita bavuga bati abari hano ubwo twa brokinze n'abari hariya mugume hariya ndetse bagahita bashyiraho n'idarapo n'igihugu nuko social media yo icyaza ibintu ikabishyira ku rwego umuntu wese ari bubibonemo nk'intambara noneho n'ijambo intambara wanditse ngo intambara wandika intambara ariko mu busanzwe nta ntambara yigeze itangiza ngo dutangije intambara watangiza intambara ntawe uri kukurwanya. Gisekedi iyo aza kuhaha umutekano nta n'ikibazo bifite ahubwo ariko rero koko Kongo iyobora uduce ikaba mu dutsiko ikaba mu bintu nakita by'amoko ari nabyo n'uyu ya welcome iyi ni Imbabazi TV 3 ngira ngo urabibonye ku ifoto na titre turagaruka kuri iri jambo Barafinda yavuze ko M23 iri kurwana intambara ariko ayita intambara tutsi ngira ngo rero we yanabigarutse nk'uko ubibonye muri aka kavideo kabanza avuga ko abaharanira uburenganzira bwabo b'abakongomani babuharanira nabi cyangwa se baburwanira nabi ariko njyewe ndibaza nkavuga ngo nubwo ngo wafata ingabo z'Uburusiya iza Amerika iz'Uburayi ngo ntabwo bishoboka ko Kongo kiriya gice cyakisepara ngo kive kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kibe igice cyigenga. Ariko mu Sultan Makenga muri disikuru yagiye atanga Barafinda ntabwo yigeze avuga ko ashaka gucamo Kongo kabiri. Ntabwo muri disikuru zose M23 igenda itanga ntabwo yigeze ivuga ko igambiriye gucamo Repubulika Iharanira intwaro rusange ya Kongo mo kabiri ahubwo M23 yo ivuga ko iharanira amahoro iharanira ubumwe ica akarengane n'urugomo abanyekongo bakorerwa by'umwihariko noneho yo ikagaruka ivuga ko ababa babikorerwa cyane ku rwego navuga rugaragara kuruta koko Kongo igizwe n'amoko menshi ntabwo ari abatutsi gusa si n'abahutu gusa habaye abashigajwe inyuma n'amateka habaye abandande habaye abahima habaye mbese abava muri Kongo Brazza bava mu bindi bihugu byose bihana imbibi na Kongo byose bifite amoko muri Kongo kandi yabo personnel mamenya rero ko we yaravuze ngo turaharanira amahoro ariko turwanira duca akarengane by'umwihariko abanyekongo b'abatutsi bari guhura nako kandi koko nuza kubireba imbere ku ruhembe rw'imbere abantu bakunda gutotezwa cyangwa se kuhahurira n'ibibazo muze murebe niba ari umuntu ufite ikibazo muri East Africa mu biyaga bigari umuntu witwa Umunyamurenge afite ikibazo gikomeye cyane Umunyamurenge afite ikibazo gikomeye cyane baragera i Burundi bati wacu ni Burundi abajya Murenge kandi n'u Burundi bukabakira ariko Gatumba ibyahabereye mwese ntimubyirengagize bagera mu Rwanda bati turi abanyarwanda ariko ibibera i Murenge ntimubyirengagize gutwikirwa yavugaga agarukaho ntabwo ari sawa kamemu ntabwo ari sawa reka rero mbashimire magambo menshi ngo avamo ibicumuro ariko ore mwihangane turabahumurije Imana yishobora byose izabarengera kandi irabakunda. Ciao.